Jude Tower, 7th floor. Bilali ka to yung white shampooing. Tara sila guys, ang mga kauban. Grabe ugawa. Overtime. Shampooing mo dito guys. Kaya ugaw kayo. Guys. Grabe mo shampooanan guys. Direct cleaning na dire kita sa ito. View naman. Dire may hugaw kayo guys. Mas pa kayo. Ito yung humanog tukadlaw guys. Shout out kay Jigs Boy. Boy Tapang. Mr. Jules. Boy Ungas. Guwapo. Wala mo mga kaubang guys. Edition kayo. Na nag-stay ng Winerbon. Tol! Bate ah. Shampooing. Shampooing tadi guys.